Znaš li da prvi vojni satovi nisu ni bili pravi ručni satovi? Tokom Prvog svjetskog rata vojnici su uzeli džepne satove i kačili ih na ruku pomoću kožnih narukvica. Dodavana je metalna mrežica preko stakla da bi se sat zaštitio u rovovima i tako nastaje trench watch, rovovski sat. Ti satovi su bili improvizacija. Slaba vodootpornost, krhko staklo, radijum za čitljivost, ali bez standarda. Pre Drugog svjetskog rata postojali su rani ronilački, pilotski i hronograf satovi, ali rat je bio taj koji ih je standardizovao i usavršio. Tek Drugi svjetski rat donosi prave vojne satove. Robusna kućišta, bolju vodootpornost, standardizovane specifikacije i pouzdanost na svim bojištima. Iz tih vojnih zahtjeva nastaju ronilački, pilotski i hronograf satovi, koje nosimo i danas. Ako volite istoriju satova, zapratite kanal i pretplatite se. Stižu prvi ronilački, hronograf i pilotski satovi u sljedećim epizodama.